Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Our term election engineering continuously वापरता कित्याक जे कितें करता ते लास्ट 2-2.5 वर्सां तातूंतल्यान एक क्लियर दिश्टी पडटा की they have nothing to show the people of Goa, and out of desperation they are trying to fool the people of Goa, and this fooling has been continuously. 10,000 जॉबाची जी योजना जेन्ना झेडपी इलेक्शनाक सुरू जाल्ली ती आज आमी we have crossed almost about 8 or 9 months. We are still talking about the jobs that will be coming. Applications वेगळ्या स्टेजीर आसात, बाकीचे आसात. सो बाकीच्या लोकांक फक्त युथांक rather than giving them a right direction, getting industries, creating employment, creating skill development, हे proactively पोवच्या पेक्षा they are looking at how to woo the Goan voters, how to make fools of Goans without even applying any further things for the benefit of locals. आणि मुख्यमंत्र्यांना ही जाप दिवपाची गरज आसा. ऑपोजिशनाचे आयकुना त्यांनी मागिल्ले सिलेक्ट कमिटी कडेन दी. आज तू प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान सांगता जे बिल पास केले ते आपण डिस्कस करता म्हणून. सो हू आर यू फुलिंग? You have already passed a bill in the house. You must have got a message from the governor's office, or you must have looked at the backlash and the social media memes which have been coming after this Bhumiputra bill has been put in. ताज्या मागीर तू आनी एक काम करता की तू काडटा आनी सकाळी जे बिल हाडून दिल्ले तातूंत तू जस्टिफाय करता की हे बिल कोणा खातीर कित्या खातीर हाडला म्हणून. सो यू आर मेकिंग मिस्टेक्स बाय द डे. आनी जे खरें आमचे एथनीक कल्चर आमचे गोंयकार जे आसा जे आमचे गाकू वेदन जो विषय काडिल्लो खरोच वॅलिड आशिल्लो. आय थिंक द गव्हर्मेंट इज ऑलरेडी लॉस्ट इट्स वे, एंड इन डेस्परेशन टू वू द बीजेपी नॉन बीजेपी वोटर्स आनी दाखोवपाक की आपले लोक आपल्या कडेन आसा म्हणून एखादी हो कायदो हाडून लोकांक परत गोलमाल करपाचो हातूंत एक षडयंत्र ह्या सरकाराचें आसा.